boxibode niyo yago omuntu nturoro omuntu ntunirafueriro sazino abakani ngo tukurora baiti tukakengerera biri motoka munda twino kurabera na heguire na hafu mundu ni saba government yenu naba minister ubarani bahereze sente za yunura mlekege kuzirya mukore ngudo mwigare ebina andika nicyo tukusaba government yetu juno muhanda gufuire ebitongole nibya bamuze yakansara akabaterekizino mutugambire bitongole bikoro muhanda atinyuka kusingesangire nyoba pikipiki mbaire ningi akurugira kimohano baka murwera hono muhanda mufu tomozibwa kwa amani haborgudo ebina kuchweka kandi yitwa nkaba company ababaire bayine company za taxes kusabaza abantu tukozire loss inkoto abokuba kuruga na muno kiegegwa mubende kalamba kakungube mitiana orugudo ruchwekire kimwe bina bingi ekirugire mu motoka zona kurora za chweka motoka gwa saisha twageze kutera umurangi kabatakana polisi kwenda kufokutiyamo ejangu tokuga kugenda mu rwera yona nebye nako polisi naba traffic bizana bakwata abantu osangurito tuno musango kusinga abayunura ntwe nabatiyabe batwarira nguto na government motoka yasanga ikina hali nyama zigakatwa kalipati hali ekayigara soba kwa tomhanda omusajja yekange kina motoka ngo kunge kavuga mu rugudo so driver ni warugire mu conductor wa yako